Zašto bi bilo dobro u Srbiji ukinuti pravobranilaštvo i uvesti smrtnu kaznu? Treba ukinuti pravobranilaštvo jer ko zna da učini zlo delo, neka ga sami brani, a ne potkupljivim advokatima. To je istina još od vajenog, poštovanog i mnogo hvaljenog starorimskog pravnog sistema. Pravobranilaštvom se ometaju sudije, razvlače procesi suđenja i omogućuju zastarelosti suđenja za učinjeno nedelo, odnosno izbegava se donošenje odgovarajuće kazne. Ovomu dođe kao da sva suđenja treba voditi kao suđenje u ratnim uslovima. I to je tačno jer su nas srpski pravnici ovog veka doveli dotle da se borimo za opstanak. Zahvaljujući prvenstveno njihovim delanjima gde nisu trebali delovati i njihovim nedelanjima gde su trebali delovati. U nove krivične zakone Srbije se mora vratiti smrtna kazna. Jer ko zna zašto siluje dete, znajući da je lakše silovati dete nego majka Tajsona, zna i to da napadom na dete dete, trpe roditelji deteta i trpi društvena zajednica u celosti. Pa ako je zlodelnik u strahu od zakonodavstva sposoban izračunati da mu je bolje dete ubiti, nego ga ostaviti u životu kao svedoka zlodela, onda se takav zlodelnik ne sme tretirati kao neuračunljiv, nego ga treba ubiti da ne ponovi zlodelo, a i drugim sebičnjacima istog tipa za nauk. Smrtna kazna treba biti uvedena i za proneveritelje velikih nacionalnih dobara, jer time umanjuju bogatstvo naroda potrebno za obrazovanje dece i jačanje opštenarodne, radno-proizvodne, egzistencijalne i odbrambene snage naroda. Takođe uvesti i smrtnu kaznu za izdaju naroda, kojom izdat narod gubi slobodu, suverenitet i teritoriju. Kad budemo naučili da živimo po Novom testamentu, možemo raspravljati o oprostu i uslovnim kaznama.